Urang rasanina si ikalangi Tuhan, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah, ras selamat wari minggu man bandu kerina. Man kam kerina kekalengan kami, si enda denga ikut muat bagin bas kebak tinenda, man bandu pe ikatakan kami menjuah-juah. Ibas minggu enda, kita bengket kubas minggu Epipanias si pemenang. Epipanias eme dibata encidahkan dirina man manusia. Gelah manusia banci nandai dibata alupayo. Si enda enggo ipetangkasna arah ketubuhan anak dibata eme Yesus Kristus. Jana arah minggu Epipanias si pemena enda. Dibata tole empetandakan dirina arah dampar si deban man banta. Gelar tangkasna penandaita karena ia. Sebab kalak sinandai dibata, ia teh nakap sura-sura dibata. Jenari itandaina pedirina selaku tinepa. Alu bagai ngasup kita nuduhkan keleng ati dibata, ibas geluhta si tep-tep wari. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 310 ayat si pemena rasi peduakan. Ibas gelar di bata bapa singgon cidahkan kuasana, arah kerina tinepana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, sima barupa di bata kudoni enda. Ras ibas gelar kesah sibadia, sinampati kam nandai perukuran di bata. Malam atendu arkiteken sehwari enda, di bata empetandakan dirina man bandu. Si erbahan tuhu-tuhu, si tandai ia rasura-surana. Guna si geluhken, ibas kegeluhan erkiniteken. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Meriahlah ateta, sabab kita si kerajangenna. Meriah ukurlah, asakai kalak si nembah ia. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 177 ayat si pemena.
ternyata kegeluhan manusia ibas nimai kerehen di bata. Adi doni enda mesaksi kini ulin di bata. Dengan dirinta kehadiran rupa di bata ibas doni enda. Kugange pengerganta karena kini ulin di bata isekelewutta ras ibas dirinta. Mari sisehkan denden pujinta man Tuhan, ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 184 ayat si pemena. Padan di bata man singakuken kinilah tunggu ngena. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu si Arkadiola dengan git jera ibas dosa ras kelepa kena. Kalak si engkelengi aku, dengan si engkelengi krina tinepangku, ku kelengi me ia, dengan kalak si ngakui aku kap Tuhan, ku kawali me ia rasa lalap. Meria ukurta ibas kita enggo ngaloken padanna, maka mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 282 ayat si pemena. Senina rasturang si ikalangi Tuhan, sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Jeremia bindu 30 sada, ayat pitu seh kubas ayat 10:4. Yogikan kami isina nina bagenda. Nina Tuhan, rende ersuraklah erkiteken Israel, ia simbisana ibas krina bangsa-bangsa. Ndekenlah ndenden pujindu nindu. Tuhan enggo mulahi bangsana. Iklinina krina si tading. Kubaba ia i utara nari. Kepupulung ia i tampuk doni nari. Kalak pentang ras cempang-cempang ikut ras ia. Diberu si mehuli kulana. Bagepe sinandangi mupus, mulihkan ia jadi bangsa simbelin. Tupung kubaba bangsangku mulih, ngandung ia iherna ertoto, kubabai ku lau maler, arah dalan si mejile, makalah ia tertuktuk. Aku desken sekalak bapa man Israel,
Dengan Efraim anakku sintua. Ninaka Tuhan tole, o bangsa-bangsa dengkehkenlah, beritakanlah katangku ku tepi lawit sindau. Ku kerapkan basaku, tapi ku pepulung kamulihken. Ku kawali ia desken permakan kawali rarasena. Nggo ku tebusi bangsa Israel, ibas bangsa si gegehen asangken ia. Nggo ku kelini ia. Reme ia kerina dengan rende ersura ideleng Sion. Senang ia kapna ngenanami pemerengku. Ku berikan manbana gandum, anggur ras minak saitun, rarasan biri-biri ras lembu. Ia desken peken sila kurang lau, kaipe, lid Athena, sikap. Singuda-nguda landak-landak dengan malam kal Athena. Dilaki, anak perana ras parang belin. Senang ia kapna kerina. Ku apuli ia jenari ku salihken kecedan Athena. Jadi keriakan. Kepiceten jadi kesenangan. Imam-imam ku besuri alu sintabeh. Bangsangku ndatken kerina keperlunna. Aku Tuhan kap si melasken kata enda. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari kita ras ersada ibas pertoton ertoto kita. Nggo sikap kami kerina anak-anakdu guna dengkehken katandu o Tuhan. Bagaipe kemahandu guna nuriken kerna katandu. Pelimbaruindu gegeh kami, alemindu dosa kami, gelah banci kami kerina metunggung, ngaloken perkuah ate sirehna idur kamnari. Ibas gelar anakdu Yesus Tuhan, ertoto kami dengan mindo pengalami dosa. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Efesus bindu sada ayat 3 seh kubas ayat 10:4. Isina iogeken kami nina bagenda. Terpujilah di bata Bapa Tuhanta Yesus Kristus. Sabab erkiteken persadanta ras Kristus. Nggo ipasupasuna kita. Alu erbage-bage pemere pertendin. Silit ibas ingan si meganjang. Ope denga ijadikan di bata doni enda. Nggo ipilihna kita jadi si kerajangenna. Arah persadanta ras Kristus, gelah kita badia dengan la ersalah i lebe-lebena. Erkiteken keleng Athena, nggo i tetap kena maka arah Yesus Kristus, i alo kena kita jadi anak-anakna. Enda me singena Athena, dengan sura-surana. Terpujilah di bata, erkiteken kini ulinna si mulia. Si icidah kena manbanta arah pemerena, ibas anakna si ikelengina. Sabab erkiteken Kristus enggo kita itebusi. Eme dosa-dosanta enggo i alemi di bata. Sekal belinna kini ulin di bata. Si ikuse kena manbanta sehriba-iba. Aludem kepentarenna dengan pengertinna. Rikutken sura-surana, ipetangkasna manbanta sura-surana si terligen. Si inggokin itetap kena guna iseh kena arah Kristus. Rencana di bata iseh kena kenca seh pak sae maguna empersadaken krina sina salib. Subuh i surga bagaipe si idoni gelah Kristus jadi kepalana. Krina ibahan di bata suwe rasi ngena Athena.
Dengan rikutkan si enggo i tetap kena. Tangtang nanari kita enggo ipilih di bata. Sabab ia resura-sura gelah kita dat bagin ibas kai. Si enggo jadi si kerajaan Kristus. Janah gelah kita kalak si pemena pengarapan man Kristus. Geluh tama pujin man kemuliaan di bata. Bagai mepe kerna kam. Asup ibegindu berita si tuhu-tuhu. Berita si meriah. Si maba keselamatan man bandu. Te kam man Kristus. Jana itamaken di bata cap ibas kam. Tandana kam si kerajangenna. Alu meriken kesah si badia si enggo ipadan kena. Kesah eme jadi jaminan. Maka si aluken mekai si enggo ipadan ken di bata man anak-anakna. Kesah epe jadi jaminan man banta. Maka laban cilang. Idungi di bata dahinna guna nebusi kita. Kalak si enggo jadi si kerajangenna. Terpuji dengan ermulialah di batanta. Seni naras turang si kelengi Tuhan. Goka si aloken teluari ibaswari si sendah tahun 2020 sada. Tentu adina isungkun kita kainge bedana tahun 2020 ras 2020 sada. Enda lah tentu seri pengalaman ta, entah peturi-turinta, tah kai si ialoken kita ibas tahun enda. Tapi ibas menaken tahun enda, isenaken makana erbagai-bagai pemere di bata, man banta ibas pertendin. Pemere di bata ibas pertendin, jadi modal ta bengket kubas tahun 2020 sadena. Sebab di bata erdahin ibas pusuhta, ibas tendinta. Sebab nina Tuhan kusuratkan katangku ibas pusuhdu. Adi isuratkan di bata katana ibas pusuhta, tentu kata di bata eme sing kendalikan kita. Ibabaina kita ibas keriahan, ibas kedamen, kemalemenate, kejuah-juahan. Bagai pikrina biak-biak si mehuli, suweras pemere pertendindai, bagi silit ibas Yesus Kristus. Ibas di bata bapanta si mada kuasa. Kekelengena, tuhu-tuhu kekelengen silar si muli. Bagai penggit ia ngasamken kesahna, gelah kita terkelin. Ipetanda kena, kini rajanna, man kita manusia si perdosa dengan meluat. Sebab keriahan di bata, kita ngeluh ibas kini rajanna. Kemalemen ate di bata, kita jerah. Maka di sini ibas kitab Efesus, kai si terjadi ije situasi perpulungan. Lid perjentikan antara perpulungan, ibas kalak Kristen si berlatar belakang Yahudi, ras kalak Kristen si berlatar belakang non-Yahudi. Si kalak Kristen latar belakang Yahudi, ia kapna, maka keselamatannya ia kinin sampuna. Sebab ia ngenca akapna ngasuk dalankan undang-undang Tuhan janah adi idalankan undang-undang Tuhan, ngenca dalanku keselamatan. Arus namin, patuh ia dalankan undang-undang, ngasuk kami yang ngalaukan kalak si deban. Layak kepeken ngasuk ngalaukan kalak si deban. Maka terjadi perpecahan di bas perpulungan ini. Sinen peumpamana kalak Kristen si berlatar belakang non-Yahudi. Labuka terlalu kena kalak Kristen si berlatar belakang Yahudi dai. Ibas kepatuhan na dalankan undang-undang. Sebab lakaki ni kebiasaan nama begini. Jadi berbagai-bagai nginda pemeri di bata ibas pertendin man banta krina. Lain krina pemeri Tuhan man banta. Tapi gunana saling melengkapi. Kebaya kenta. Lah pedah lebih dau. Ading rana kita antar suku, antar agama, antar negara,
go pasti berbeda. Ibas jabute saja P5 kita, lah seri krina, pemerintuhan man banta krina. Tapi saling melengkapi. Iban Tuhan di tengah-tengah jabu, bagi pe ibas gereja. Tetap iberikan Tuhan pemerena, menjadi pemerintah pertendin man banta. Gelahna, keleng ati Tuhan, singgo ipetanda kena, ibas Yesus Kristus, negu-negu kita. Jadi cap naman banta. Gulit tandana, maka kita anak di bata. Adi kita gulit tandana, kujapa pe kita, ya dina sinen genduareda dakam, barang-barang bermerek, gulit ije spesial, cap nama kana labanci i copy paste. Adina i copy paste, mis kena copyright. Mis ngemeling, baci ituntut, sebabna lid hak patenna. Kita pe bagai, go isahkan di bahata, kita jadi si kerajanganna. Labanci itangko iblis, ise pe labanci muat cabas kita na. Maka adi iberikan Tuhan pemerai pertendin man banta, kegeluhan tala seri reskala. Memang banci si buktikan, pemerai di bata la seri reskala man banta, adi si kuidah secara nyata bas kegeluhan ta, dikune bentar kala gereja ta, tah tutung nang pamana, lah kak kita ngit terbalas. Ertotokang kita pe, Tuhan benterina pe gereja indah laudali. Batuna lebih bengket kubas, cekaridungna jelmana. Kam sinegui aku bas, batuna pe lebih dali, lebih labo dali. Tapi dungna kari, jelmana pe bengket lah min kubas. Makanya kalau Kristen di bawah tekanan, kini tekena luar biasa. Di bawah ancaman, persekutuan naras di bata, luar biasa. Si jadi ancaman man banta, tenang geluh ta, lalit perbeben, jai mengkatep, lupa kita, ibas persadan ras Tuhan. Sinen pe bangsa Israel tupung itaban, itamakan ku tanah Babilon, sueras pengogenta, ibas kitab Jeremia dai. Magogo hati, latih hakap. Tapi nina Tuhan, kusalihkan karikrina, kendelen ati duwe, jadi kemalaman hati. Kupasu-pasu ingan do tadi. Kerina si iperlu kendu, go sikap kuban nina Tuhan. Ya di bas tahun ini dakin bantuhan salih kegeluhan ta asangkan tahun 2020 kuakap lanai kelang langeriahna ukurta. Sebab kai beritakanlah ku sebelang-belang dunia indah ninandai bas kitab Jeremia. Karena ku gadi bata nebusi bangsa. Kita pe adinggoy tebusi Tuhan malam kalateta. Adilit kapdu kesalahan ta. Maka hukum penjara kita. Lit si jadi penjamin nebusi kita. Lanai kita ipenjarakan. Bebas kita. Meriah kelukurta. Adi selama indah ibas tahun 2020 tuhu-tuhu. Ngadi macat lanai kai perdalan si idahikan kita. Adi nabas tahun indah ipulihkan Tuhan keadaan ta. Tuhu-tuhu. Engko pasti rende resura meriah kal kita rende ngatakan bujur man Tuhan. Mungkin lagu nape katakan bujur min kom krina sini jenda ninta sebab meriah ukur ta. Langa digundari dakam baci kak dele peteta. Isengin dia bancisi nampati sanina. Perbankai. Si iakap kita banci nampati kita pe. Ngoman sampatan. Aturna kita nai banci nampati kala. Kita pe ngukaman sampatan. Tapi janji Tuhan. Bengket kita kubas tahun 2020 sadenda. Rikutkan ogen tandai. Maka iberikan Tuhan pasu-pasuna man banta. Desken peken sila kurang lau. Kai pe atena litnin. Lau na pe la kurang. Tanaman na pe mahumur. Buah na pe bagay. Bagi singudang-udah landat meriah nih.
Bagi anak perana ras parang belin senang akapna. Kusalihkan kerina kecedan Athena jadi keriahan. Kepiceten jadi kesenangan. Enda metotota, enda pengarapenta. Bengket kita kubas tahun 2020 sadenda. Sebab lah ngabo sitah kai karesi jadi mah bagai. Wari-wari enda pe Tuhan ngampuna. Kita ndalani isa ngenca. Ngisi wari-wari kal ngenca dahin. Sirban ca gelap ras terang. Rikut ras krina lengkap fasilitasna. Kesah tepe di Batam. Makana adinan janji Tuhan isalih kena kerina kebiarenta. Meriahlah ukurta. Lanai buman guluten kal. Dikunekai kasih jadi pe tahun 2020 sadenda. Telah kita kerina. Di bata ibas berbagai pemere pertendin si ibre kenaman banta. Merbahan sa tenang kita geluh. Sidat kerina bukuna. Kai erti geluh henda. Adi gundari dandu corona enda dekahna. Pandemi covid enda ngerina. Adiko ninta naring mungkin. Tapi kenca pagi kita lepas ibas masalah enda. Bacika jali ninta. Enda keperencana Tuhan. Sebab ingat kami sada peristiwa ibas sada renungan pernah hogi kami nina bagenda. Kubangan Alabama. Kaisi terjadi. Kubang kapas. Pertanian kapas enda butuh-tuhu lanai banci produktif. Maka kegeluhan ekonomi masyarakat tu fungsi morat mari. Latih kelukur. Tapi kecil kenca sindai, kenca peristiwa dai, turah ukurna rebahan peternakan bayi. Embanna asuh-asuhenna, isalih kena pendahinna ras usahana. Maka dung melala kaldat na ulihna. Kenca melala dat na ulihna dai. Handi kowe inda kepe sura-sura Tuhan. Lanai kepekan pelepas na kita dekah. Erdele-dele resusah ate. Inda kepekan sura-sura Tuhan man bantani. Kita pe bagi kang. Bengket kita ku tahun 2020 sadenda. Min pagi pengarapenta. Sebablah kang. Bicara kai pereh perbeben man banta. Kesusahan rehman banta, tang-tang kena ini dakam. Lah boleh kalak ngatakan bujur Tuhan. Guka berindu berat perbebenku, guka kurugi dede. Ya andiko Tuhan, kainari deba bere ya, entah kualakan. Lo boleh kalak ngatakan bagi. Ikai kengi salahku Tuhan. Sian wah ngisi salah, darani ngerusur silepa. Tapi kan sa silewasi kerina, ini enda kepesura-sura Tuhan. Makana ras Tuhan malam mateka. Siangkat tanta. Gelah Tuhan petusurna tanna. Campurtan ia jayam kegeluhenta. Sebab penyerahan diri naring enca perlu man banta. Bas dalani kegeluhun ini. Disindeskan geluh taman Tuhan. Rikutkan pengogenta ibas kitab Jeremia. Bagepe kitab Efesus dai. Kriahan ukur jadi si kerajaan ngenta. Malam mateka. Maka tetaplah kita totoman Tuhan. Si pindo Tuhan masuk-masuk geluh ta. Telah kita sangap. Berpengertiin kita. Beruntungkah kita. Bagai. Sebab kegeluhan enda isi pelaman tersakai si jadi. Ibas warisi pepagi. Geluh patei tapi bas Tuhan. Beruntung tah rugi pe kita bas Tuhan. Sukses entah gagal pe kita. Tetap labo kita itadingkan Tuhan. Sakit entah sehat pe. Kerina tetap ibas kuasa Tuhan. Makana pemeri di bata pemeri pertendine geluh lalaplah bas kita. Gelahna ibabai pusuh te kita rusur kubas pengangkan. Kai surah-surah Tuhan. Kai si yate Tuhan ipercayakan naman bangsa. Bicara ya kala pe kita bene berat. Nandangi bunga nakah nina umpamana arkiteken berat na perbebenta. Adilang nina Tuhan labo. Tapi bicara siaka senang naringe. Mantap naring sekalenda. Sor kal sekalenda teta. Tapi dilangkani na Tuhan. Pancikangin da salis. Makana peteguhilah persadan taras Tuhan. Meriahlah ateta. Sebab kita
si kerajaan Tuhan. Tuhan si masu-masu geluhta. Tuhan si nampati kita. Ia ulu keriahan ta. Sebab na ibas Tuhan. Ema ulu kemalaman tita. Tuhan si masu-masu kita kerina. Tetap menggegah. Tetap semangat. Ibas dalani tahun 2020 sadenda. Kai pesi percayakan Tuhan man banta bas tahun enda. Si pindo gelah Tuhan tetap gelem. Cikep. Tanta. Bagai pe peteneng pusuhta. Peteneng perukurenta. Bagai pe si negu-negu kita. Kubas dalam pinter. Si ngena atena. Malam ateta. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin. Artoto kita. Bapa kami sini surga. Kam Tuhan si mada kegeluhan kami. Malam ate kami. Meriah ukur kami. Sebab dikunekai pesi rehman kami. Adiras Tuhan. Ngasup kami ngaloken. Dingin ngalaken kaipe. Ulakal kami itadingken kam Tuhan. Amin na pe kami rusur nadingken kam. Argite-giteken kami lah setia. Kam Tuhan di bata Bapa kami si setia. Si tetap menjayam kegeluhan kami. Nampati ras pegegehi kami. Remulia kami. Ibas krina dampar kegeluhan kami. Amin. Mari radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan. Ras krina paksa. Mari si akukan pengakun kini tekenta minta dagi ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si ngudang-udanari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, mari resikap kita guna ngendesken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta, di bata si simpar alu kebayakan. Silit ibas Kristus Yesus. Mereken kerina keperlundu. Mari ras-ras kita ngendeken denden pujin taman Tuhan. Iherta ngendesken persembahan. Rende kita ibas kitab denden nomor 333 ayat si pemenang. Mari ras kita resada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan, bujur katakan kami man bandu. Ipasu-pasundu kegeluhan ras pendahin kami. Rulih kami. Sada bagin ipersembahkan kami jadi persembahan pengatakan bujur. Tuhan ajar rindu kami makaikan pemerendu. Gelah arah pemerendu rengasupna kami rusur ngatakan bujur man bandu.
Iingat kami karena keleng atendu. Bagepe pasu-pasundu sila ngadi-ngadi ibrendu man kami. Ertoto kami man bandu Tuhan, nandangi krina ngawan perpulungendu. Boka banci ibentasi kami tahun 2020, bengket kami kubas tahun 2020 sada. Bagaimana perdalanan wari-wari kegeluhan kami. Wari-wari enda kamkap empuna. Kami dalani sangensa. Ngisi wari-wari enda ibas erbagai-bagai paket kegeluhan ras peristiwa si inanami kami. Tapi te kami maka labo kami itading kendu. Kam dagesi mereka berbagai-bagai pemere pertendin man kami. Gelah banci ibeligai kami. Kugabuena, belinna, ganjangna, bagesna. Pasu-pasu sila ngadi-ngadi ibrendu man kami ku tengah-tengah jabu-jabu kami. Ku tengah-tengah gerijandu, ku tengah-tengah bangsa ras negara kami. Tuhan keleng kalatendu doni enda. Maka tetap ngekami ipersingetindu. Dikunelit silepak iban kami. Gelah banci kami tetap mindo perkuahatendu. Sebab doni enda kamkap empuna. Tapi mekatap doni enda ras isina isembah kami. Lupa kami maka kam si madasa. Tuhan alamindu kami bas kerina salah lepak kami. Ajari kami kerina Tuhan. Maka keriahan si ia tendu ngena idalankan kami. Memin jadi keriahan kami. Lit tandana kami jadi si kerajaan ngendu. Jadi jaminan keselamatan kami. Tetap ipelihara kami persadan kami ras kami. Tanda entah pecap singgo iberi kenduiman kami. Erbahansa kami tetap nginget. Maka kami mesurat-surat Kristus singgelu. Anak-anak du si sakit. Silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami. Anak du nande Geri. Nande Alan. Bapa Romaika. Nande Romaika. Bagepe nande Iglari. Rikut raskrina ngawani perpulungendu. Silit genduari ibas proses pemulihan kesehatan. Ibas kuasandu ia tetap menjuah-juah. Dudurkan tandu si melias. Guna ngangkatkan kerina sakit pinakit. Silit ibas daging kulana o Tuhan. Bujur Bapa. Ndesken kami kegeluhan gerejandu man bandu. Bagepe kerina ngawan perpulungendu. Bagepe Indonesia kubastan keleng atendu. Telah tuhu-tuhu. Ibas dalani tahun 2020 sada enda. Keriahan ukur res kemalaman ate jadi si kerajaan kami. Ngasuk kami ngikutkan pratendu. Dengan ngasuk ka kami nimbak praten daging kami. Rasa lalap, rasa lalap. Kamkap ulu, kemalaman ras keriahan ukur kami. Terpuji kam Tuhan, arah kerina pengkebat geluh kami. Teruji maka kami anak-anak Tuhan. Sebab Yesus Kristus Tuhan, reh kami ngadap man bandu. Amin. Mari sisihkan perpadanenta man di bata. Kini ulin tinepa di bata isekeleweta, tanda kehadiran di bata ibas doni enda. Guna empeteguhi perpadanan taman di bata, mari si puji Tuhan, ras kita rendah ibas kitab dendenta, nomor 180 sada ayat si pemena.
Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu Tuhan ibas kegeluhendu, ibas dalani tahun enda. Tuhan tetap sinemani kam. Cidahkanlah persadandu ibas Kristus. Dengan alokanlah pasu-pasu idur di batanari. Gelah ngasup kam, ngalokan ras dalankan sura-surana, ibas dalani wari-wari kegeluhandu. Di bata sumbul kemalaman ate, gelah si encukupi keperlundu, guna dalankan si sentudu ras peraten. Jana di batalah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan kai si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan, sehrasa lalap. Amin. Jua-jua, selamat wari minggu, man banduk rina ngawan perpulungan, salam tedah ate, tetap kitar pengarapan man Tuhan, sindesken geluh taman Tuhan, ibas dalani wari-wari kegeluhan ta. Kebak tinta godu, kata di bata go kadung si begiken, keduari, mari radu ras kita dalan kenca, geluh kita tetap bas kata di bata. Jumpakah kita, ibas kebak tinta, minggu sirah. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, mari kita tetap bermeriah ukur dalani tahun si baru si go iberikan Tuhan man banta kerina. Bejuah-juah man banta, bujur melalui.